channel. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para updated ka lagi sa aking mga video. So tatagagayam kat mapantayo ijay taltalon, tain tayo, mamalon iti merienda dagiti naggapas, ta agpagpagapas tayo data. Ken, habang bibiyaan nyo ti video mi, ket adamang yung nga Ilocano songs. So intayon, katuanda kami.
narim asublian nagto. Di mo man laing pakaamo na penpen nga rikrik na laglagipem adikain kulbo. Naragsakak iti taarpad mo ngem itan kastoy banagnan inyadayom nabukel ta a puso. Biag ko manmanu ka din nagkita ta. Laim pagarop biyak ko nga kastoy banag mo. Iliw ko kensek ka natipker anak naman. Laglagipem adikain kulbo. Naragsakak idi taarpad mo ngem itan kastoy banagnan inyadayom nabukel ta a puso. Biag ko manmanu ka din nagkita ta. Iliw amarikrik na jat man laim pagarop biag ko nga kastoy banag mo. Iliw ko kensek ka natipker anak naman. Kasanuag itan biyak ko ladawam tiya kun makitan. Sursurat nga in patulot mo isudat ibang arto'y puso. Biag ko manmanu ka din nagkita ta. Iliw amarikrik na jat man laim pagarop biag ko nga kastoy banag mo. Iliw ko kensek ka natipker anam nama. Iliw ko kensek ka natipker anam nama. Tunggan ingka makikita sidong sa balik naragsakay adwa. Tuy puso kasman bigyan na ket agpanaan saglading tuy rikna. Ket numa ipalagip kaniya
dagiti ragsak ta ken adung nga arapaak. Lukas man amin biyag kong tinaglabas, ket di samit na nagbalin ang nasabra. Sika, sika, awanen ti sa bali nga akikon ayat ko anasudi. Dito'y sidong ko agsubli ka kadi, taitatong palen dagiti karin-karin. Di nga tabiyak ko malunag day tarik na pagkaasik ket ka ket inka intengan. Amo biyak ko agur uray to'y puso, tasika awanin ti sakali nga ipat patek ko. Ket naman ipalagip kaniya, dagiti ragsak na ken adung nga arapaan. Lukas man amin biyag kong tinaglabas, ket di samit na nagbalin ang nasabra. Sika, sika, awanen ti sa bali nga agikon ayat ko anasudi. Dito'y sidong ko agsubli ka kadin, tainatong palen dagiti karin-karin. Di nga tabiyak ko malunag day tarik na pagkaasik ket ka ket inka intengan. Amuhe biyak ko agur uray to'y puso, tasikang awanin ti sapali nga ipat patek ko. Tasika awanin ti sapali nga ipat patek ko. Ken paludip mo liwliwagay to'y puso na parang aragok mo to'y iliw ko. No awan ka dito'y arpan, awan ragsak amarik na isulay ngagbibiyaga kaputadaka dito'y denda. Bukod mo daytoy puso kukwam to panunot mo kapot sam
lailo ragsak ko napalalo sa ngalenta nalagda ayan anak pa'y duman ni kaanuman din tumarakrak narungsot man abagyo ni biyan sakto tinagpay duman no sikat yan natoy den na jak tupulos ama uma amang nanam para niayata laglagi pem pumagungo inget samit alailo ken napnuan tarnaw a puso ken kalang ngayon katungkong taisen ken paludik mo liw-liwan ito'y puso na parang aragop mo mangep-ep no'y iliw ko no awan ka dito'y arpad awan ragsak amarik na bibiyaga kaputada ka dito'y denan balin ko sikat ay nagpili ngaing madayo inakin parik na panagayat ko sikat ay nadungo di mo apanutin ang sikating naglagsiden tanay mula ka dito'y puso ken nagken tasikala ngobyak ko nang tedati amin ko ngay nayat ka din napudno di nagkatpagsingitin ibalik kas mulaen asisya diin
Apay nga itakalang ading teng dito'y biyako itantaadan agtagikwa to'y puso na ururaya kuma kung amo adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu di panawin baka sikan tunok lain ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang di puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisuka di wenno sika nagururaya kuma no amo adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu di panawin baka sikan tunok lain ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang Abay nga itakalang ading teng dito'y biyako itantaadan ang tagikwa to'y puso nagururayak kuma no amok adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu di panawin baka sikan tunok lain ibudno para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang dumteng tu di panawin baka sikan tunok lain ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang Dayon kaabsat agawid dayon kat ingnan tilangon iti tayo na i-video. Kat sapay lang kumakat na gusto nyo kanyo lilipatan iti ag-subscribe tano update na kayo ni YouTube iti barbaro tayo nga video. Kadagyaman kami. Bye bye.